tutacokire kwegwatira njuge nä thoni må na nä kä ha kå rä ithuä atongoria Murang'a nä å ndå wa arä a macainäte ndä mere mena opportunity ya gwä theria kå rä må ingä witå na kwaga gå våtä ra motion ä no na njuge tå tirenda kå wani anybody no no ndä mere å horo å yå nä å rakarä tie kä rä ma na nä å horo å gå tå ma mbunge ä no thä inä wa kä rä ma ä tå re ä ririkanagwo nä guoya na ä tå re ä ririkanagwo nä kwendia rå rä rä eka å ndå tå uga eka å ndå oiga ka ODM eka baiti kega må no thengio niä ngwenda ro kuga hä ndä ä rä a ODM yarehirwo kä ama-inä na tå kä rwo tå renda tå form kana tå thondeke thirikari ya å rå mwe nä yo ätagwo broad based government ithuä tweciragia mararehwo nä getha tå nyitane na Kenya yothe må ndå wothe aigue nä represented thä inä wa thirikari no rä u angä korwo andå a ODM nä megå ikia kura ya kå ingata deputy president Rigathi wa Gachagua nä tå kå menya ona gå tirä thirikari endagwo ya broad based kä rä a gä atå maga marehwo nä kura cingä he tondå ODM ä teho kura itingä igana nä kura cingä he getha Rigathi wa Gachagua atuä ke wa gå thä njwo na kwoguo ithuä na Kenya yothe gå tirä må ndå å getä kia na gå tirä må ndå å raira akaiguithia atä okä te thirikari wega kana okä te getha kwagä re tå gå tå ra tå na andå a Kenya megå tå ra moä okä te nä getha ahå thä rwo kå ingata Rigathi wa Gachagua na no wega mamenye ona andå acio ODM matigatwenjere irima iriku må no tondå ndå ngä menya ona rå cio no tå nyitane nao na tå bomu thirikari kwoguo tå mere nä megå thå kio nao chances ciao kwoguo matigetä kä re gå ikia kura ya kå ingata må gathe Rigathi wa Gachagua thengio thengio må no section 62 ya constitution itå yugä te deputy president hau gå teithä rä ria president nä getha president a perform duties ciake tå tionete Gachagua aremetwo nä gå perform duties ciake na ndä raiga twä mbunge ä no itå as the parliament tå tingä jump the gun where ithuä no ithuä accuser mbunge ä no noyo prosecutor mbunge ä no noyo judge no nginya tå he deputy president Rigathi wa Gachagua a chance ya due process under article 39 ya kä ama kä a UDA tondå tå ngä ka å guo twä mbunge wana twahå thä ra impeachment process ä no na njä ra njå ru nä å ru tondå tå ra set up president where in future impeachment ä rä å hå thagä rwo tarä political tool ya kuhinyä rä ria arä a marathana thengio må no ithuä ta ambunge a Murang'a toka nä getha tå cokie atongoria aitå a mbunge nguo tondå me njaga tåka nä getha tå marute thoni nä å ndå wa maå ndå marä a marathiä na mbere na kwä ragwo nyå mba na rika itiumanagwo na tå raiga atä rä rä Rigathi wa Gachagua nä akorwo nä ahä tä tie tondå må ndå må mbe na må cio nä må tumia nä wa kå hä tia no mahä tia macio thä inä wa kä ama gitå kä a UDA twä thondeka katiba ta niä ndä secretary må nene wa megiä kä watho nä twekire kä rå ä tagwo article 39 nä getha amemba a kä ama kä a UDA mangä thiä mage kå iguithania hena kamweke ka gå ikara thä thä inä wa kamä å rä na mahä tia akerwo ena mahä tia akaheo thä njå ä rä yagä rä ire na kä ama gathiä na mbere no mbara ä no nä yakä rå ä tagwo members a kä rå ä tagwo kä ama kä a UDA maka party leader deputy party leader wa kä ama na tå tinona na ndä ragä ria kuga må ndå wä two Gachagua arä å thä inä wa display committee arä a mena maå ndå make magwete hau atina kinya arateng'erio kå rä a gwä tagwo parliament for impeachment na njuge atä rä rä watho witå uga atä rä rä ndå kanatuä re må ndå cira å tamå hete kahinda ga kwä defend å må thä å Gachagua ndarä mbunge ake impeachwo koguo nä twamwä kamweke na twambiriki katiba itå wa kerä niä ndathiä kå rä a witå Gatanga ndacera matå ra makå ndä two maragwa ndathiä kä gumo ndathiä kangä andå maragwa na må gambo å mwe makoiga kanyu ona gatarä kagå rå kå mwe ona gatarä ritho kau no kanyu na må ciarä kä cia mona kä rimå ndamå teaga
na nikio toroga mbere ya muigo watho wake atuiga atiriri ona Gachagua aekona ikona maitia mariku ona meia make makoretwo hi ni maigita ni matune ta magakaraku ni wakirima niwe munene witu niwe turorete na tutingenda ona muthenya ona umwe tukorwo tukiroreria ati nituramuhura auge two wira na ko turaiga atiriri he watho witu katiba itu andagati 118 andu matineheo kikamweke gakirwitwo public participation na hau ni hana bata muno makire tondu andu twaji kora gothe twathie tagataga manjirite ndugame na Gachagua na riathi wa Gachagua tonio mahire wira na ko ni turahitia muno bunge uthi na mbere na maundu macio hatai kamweke ga gukorwo ati abunge marathie ground kuria ciuria na ngirikia tuge auto ndagwete thina wa statement aikro riathi wa Gachagua ni akurutwo thiini wa giti tuge umuthi uyu ni muthenya wa kiriro na kihakire na muno thiini wa kirima ati muru wa nyina no ri ongi ndwa mukirire afaire petition aike muru wa nyina nja ati ndo mahitia mariho na njuge atiriri na wa keri njuria kiama gitu kia UDA na munene wakio His Excellency Dr. William Samoei Ruto. It's not late turaiga mahitia metagwo mahitia gucokerwo tutitete kahinda mahinda ti mathiru no tucokerwe mukaro na Gachagua aikaria thi erwo nikiekite aria mwakius nake aheo kamweke nake tetere na gutue na matuike matua maria magirire bũrũri tuthie na mbere na tondu twina mathina maingi mata bũrũri twina mabarabara maitu matari mararika twina mai andu matari maranyua twina thitima itari cirekirwo anake aitu na iretu amarike makorege ma universities matie mawira twina bara nyingi cia ndani twina maundu maingi makirwo ta university funding macio mothe ni maundu maria tuguko tugiciho wamo no tikwiga ta Rigathi wa Gachagua. Asante. Itekiria injarie to ni kwenda kwariria andu aitu thank you muno thank you muno ndoiga ni ngwario kamugweto nigetha andu aitu manjigue njuge hari andu thiini wa kirikaniro manyitire mutumia githaria na mamunyita matwarira Jesu amoririe angikorwo hari umwe wanyu utari wahitia akorwo ari wa mbere guikia higa na nikyo gwenda kuria atiriri maundu maria mothe twanagerera ithuĩ tũrĩ mbunge na arĩa marĩ thirikari ta mawaziri na PSs o ũndũ ũmwe na president witũ biũ tũngĩgerera ciugo-inĩ icio cia Bible mũkwenda gũtua atĩ Rigathi nĩwe wa mbere kũhĩtia kũringana noguo mũkuga nĩtũĩ maũndũ maingĩ mũno manekwo na mekirwo na hĩndĩ ĩrĩa campaign yakinyire ĩgĩkwo Your Excellency the President nĩwokire Mount Kenya no kimithiururuka na tugikuigua na tugigusupport nitukuririkana ihinda riria Linturi ari waziri wa agriculture kurageire na ndeto cia fertilizer na andu aitu marenderio fertilizer thuku na kuratwikanie ku impeachwo na kiu ni kindu turonaga na maitho na tukahutia na andu aitu aria matari na mbeca aria makoretwo mihuko ya wetari makahuthira makagura mihuko ya fertilizer o muhuko 2,500 na muona muthio matire macokerio mbeca ciao na ni marutire mbeca no impeachment yo yoka kuria bunge Linturi ni acokire agitaithio niguo kogwa thirikari na ndingiuga uguo njonokete tondu ni kuoikaine ni ya mari thutha wa scandal eno ya fertilizer no fake kiuria ni atiriri ni mariko maya Rigathi wa Gachagua ekete maratuma Your Excellency wende go sacrifice jamba ya rurire jamba ya kirima na mutongoria uria tuwi uria tumite thutha ari we Rigathi wa Gachagua ni kuonania andu a Mount Kenya hihi ndukumabatara hindi ingi kana hihi ni njira iriku no ucio utari ihitia riake undu ucio ungi thiini wa UDA party constitution article 39 iraiga before mundu akinyukithitio makinya maria mangi ni kuri na dispute resolution mechanism iria ragirirwo ni kuhuthirirwo Rigathi nigetha kiurio na nigetha kumenyeke wathie thiini wa gatiba
article 118 iraiga nĩ gwĩkwo public participation nigetha na wandu aitu mamenye niki mutongoria mathurire na kura ekite nigetha oro nao makorwo mari part and parcel ya mundu wakiengutio giti-ini maundu macio na mangi o undu umwe na bill of right ya ati ni agirwo ni gukorwo onake agitwo nigetha arie uhoro-ini uyu mau mothe matieketwo niki gikugiria twicirie haha hena guoko kuria kuratindika maundu maya mathie handu ha kugerera watho-ini uria wagiriire wa muthia. Your Excellency our President waigire na nginya video icio no ikoretwo igisacurate tita ihinda riaku ungieterera kuona munini waku akinyamario akiagirwo gitio akirumwo niki gwikite gugakinya ihinda ta riu rigathe agakinyerio makinya macio akinyeirio ni uhoro uratutura ni uhoro tuhinyiriirie na ithuĩ ta njumbe a Murang'a nikio tumirite kuga andu aitu ti akenu a Murang'a kuria kungi turathikiriria na turagerera ti akenu kuona mwana witu wa kirima ati ni eguikanirio ni eguikio na nja ati riu ni wocio uratimburirwo motion atakinyikithitio makinya maria magiriire nigetha aconorithio na nigetha anikwo kiuria ni atiriri mikawa eno ya tura acio maraturwo ri ina waria magurite ndege ina waria moete migunda ina waria meskando-ini ya Adani no turaigua social health insurance fund onayo no turaigua ina ungumania thiini na wacio mekite maundu macio ri na bilioni iria ciothe ihuthikite ri makiria maicio muratara ciari gathi ri kari mwana wa nyau nigetha gutuike thiini wa bururi uyu no wagiriirwo ni kwambua muti iguru na waya angi mehitie mehia maya ri o maratuika nio ciana ciao andu akirima ucio ni uhoro mutagiriirwo ni kuoya no huthu na mumenye tutiriende thiini wa bururi wa Kenya angikorwo mwana witu ni egukinyukithirio makinya macio maria matakinyukagiria ari angi na maria tuwe matigukinyukirio nginya na tacio mena deal ya Adani kuria JKIA. Enjoy StarTimes Sports all month